Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din жашоосундагы эң акыркы күн. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem hicrattын 11-жылында Раббиал аввал айынын 12-синде дүйшөмбү күнү 633-жылы 8-июнда Шашке маалында көз жумган. Бөлмөсү мечиттин ички бөлүгүндө жайгашкандыгына карабай, Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem өмүрүнүн акыркы 3 күнүндө ишемби, жекшемби, дүйшөмбү күндөрү жамаат менен намаз окуй албай калган. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem көз жумган дүйшөмбү күнү мусулмандардын биримдигин жана Абу Бакырдын артында сапка туруп намаз окугандыгын көрүп, жүрөгүнүн тынчтык табуусун каалаган. Анас бин Малик айтат: Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem көз жумган дүйшөмбү күнү мусулмандар Азирет Абу Бакырдын аркасында багымдат намазына турушкан эле. Ошондо Алланын элчиси sallallahu aleyhi ve sellem мечит менен Айша энебиздин бөлмөсүнүн ортосундагы тосмону ачып, алардын бул көрүнүшүнө аябай сүйүнүп жылмайды. Ошол кезде Абу Бакыр Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemди имам болуп намаз окууну каалап жатат деп ойлоп, адамдардын катарына турду. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem колу менен намазыңарды толуктагыла деп ишара кылды да, бөлмөгө кирип тосмону жаап койду. Бул мусулмандардын Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem менен эң акыркы жолугушуусу болгон. Андан кийин Алланын элчиси sallallahu aleyhi ve sellemди Абу Бакыр сыяктуу кээ бир сахабалар гана көргөн. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ооруп жаткан кезде Абу Бакыр Мадинанын четиндеги Сунх деген жердеги үйүнө көп барбай, Алланын элчиси sallallahu aleyhi ve sellemдин үйүнө жакын жайгашкан үйүндө жашап турган. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem көз жумган күнү Абу Бакыр Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemден уруксаат сурап, үй бүлөсүнөн кабар алуу үчүн Сунхадагы үйүнө кетет. Алланын элчиси sallallahu aleyhi ve sellem көз жумган кезде Абу Бакыр жанында жок болгон. Анас бин Малик баяндаган хадисинде Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem чын дүйнөгө көчкөн кезде Фатима энебиз кандай абалда болгондугун мындайча сүрөттөйт. Алланын элчиси sallallahu aleyhi ve sellem катуу ооруп, оронуп алды. Ошондо Фатима энебиз: "Атаке, кыйналдыңыз го?" дейт. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem кызына мындай дейт: "Бүгүндөн кийин атаңа эч кандай кыйынчылык болбойт." Бул хадистен Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemдин бул менин өмүрүмдүн эң акыркы күнү жана бүгүндөн кийин бул дүйнөдөгү адамдардын катарында болбоймун деген маанини түшүнсөк болот. Ошондой эле Айша энебиздин Алланын элчиси sallallahu aleyhi ve sellemга бир нече жолу дем салгандыгы, ал эмес Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem көз жумган күнү оорусу күчөгөн кезде да дем салгандыгы айтылган. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem көз жумган күнү айткан эң акыркы сөздөрүнө кээ бир сахабалар күбө болушкан. Абу Убайда бин Жаррах айтат: Алланын элчиси sallallahu aleyhi ve sellem айткан эң акыркы сөз: Хижаз жана Нажран жеринде жашаган жөөттөрдү Араб жарым аралынан чыгаргыла. Адамдардын эң жаманы пайгамбарлардын кабырын мечит кылып алгандар экендигин билгиле. Бул Абу Убайданын Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemден уккан эң акыркы сөзү. Бирок андан кийин башка сахабалар Алланын элчиси sallallahu aleyhi ve sellem айткан дагы башка сөздөрүнүн уккан болушу ыктымал. Жогорудагы хадистен Абу Убайда пайгамбарыбызга жолуккан эң акыркы сахаба экендигин түшүнүүгө да болот. Айтылган хадистен пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemдин ислам өлкөсүнө туруктуулук орношун каалагандыгы билинет. Ошол кезде өлкөнүн тынчтыгына коркунуч туудурган жөөттөр менен христиандарды өлкөдөн чыгарууну каалаганы буга далил. Баарыбызга белгилүү болгондой, пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem пайгамбарлардын кабырын мечит кылып алуудан катуу тыйган. Анткени кабырдын үстүндө намаз окуу Аллага шерик кошуу, ширк болуп саналат. Пайгамбарлардын кабырында намаз окууга тыюу салынса, пайгамбарларга ээрчиген сахабалар же олуя адамдардын кабырында намаз окуу шариатка такыр дал келбейт.
Пайgambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem бұл сөздерді үмметіне айтқан ең ақырқы осыяты қатары қалусын қалаған. Алланың елшісі sallallahu aleyhi ve sellem адамдар өздерінің пайғамбарларының қабырын мешіт қылып алған мұрдағы жөөттер менен христиандар сияқты менің да қабырымды мешіт қылып албасын деп қорыққан. Аны төменгі хадис тастықтап тұрады. Айша енеміз айтады: Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламға ажал келген кезде жүзін киім менен жаап алып жатты. Ысып кетіп, демалусы қиындап бара жатқанда, қайра жүзін ашып, пайғамбарларының қабырларын мешіт қылып алған жөөттер менен христиандарға Алланың қарғышы болсын деді. Алар қылған іште сілер қылбағыла деп ескертіп жатты. Ошондуктан қандай адамның қабыры болбосын, егер ал қабырдың үстінде бір адам намаз оқыса, анда ал адам Алланың елчisi саллаллаху алейхи уассаламдың бұйрығына қаршы шыққан болу есептелет. Өлім алдында мисвақ қолданғаны. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам өмір бойы мисвақ қолданған жана мұсылмандарды да үйде болсын, сапарда болсын, арбір дараттың, арбір намаздың алдында мисвақ қолданғанға үндеген. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыш болған күні Айша енеміздің бір туғаны Абдуррахман бен Абу Бакырдың ұлы Абдуррахман Алланың елчisi саллаллаху алейхи уассаламдың жанына кірет. Ал оқияны Айша енеміз мындайча баяндайды. Абдуррахман Алланың елчisi саллаллаху алейхи уассаламдың жанына кіргенде, пайғамбарыбыздың башы менің құшағымда эле. Абдуррахманның қолында қолданып жүрген нымду жұмшақ мисвақ бар екен. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдың көзі мисваққа түшіп қалды. Мен мисвақты алып, учун тиштеп жулуп алдым. Жана аны тазалап, Алланың елчisi саллаллаху алейхи уассаламға бердим. Ал аны менен тишин тазалап жатты. Мен пайғамбарыбыздың мисвақты мындан жакшыраак колдонгонун буга чейин такыр көргөн эмесмин. Ошол кезде пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам колун көтөрүп 3 жолу улуу досума деп айтып, жаратуучусуна кайтты. Айша энебиз ошол мисвактын себебинен пайғамбарыбыздын шилекейи менен өзүнүн шилекейи аралашканына сыймыктанган. Ал тууралуу мындай дейт: Алла Таала пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын шилекейи менен менин шилекейимди дүйнөнүн эң акыркы күнү жана акыреттин биринчи күнүндө бирге кылды. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам кайтыш болгон күнү үнү катуу кырылдап калган. Анын эмне айткысы келгенин Айша энебиз түшүнгөн. Айша энебиз айтат: Мен пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам ооруп, өлүм төшөгүндө жаткан кезде анын үнү кырылдап мынтип айтып жатканын уктум. Ким Аллага жана анын элчисине баш ийсе, анда алар Аллах өз мээримдүүлүгүн көргөзгөн пайгамбарлар, ишенгендер, шейит болгондор менен бирге болушат. Алар эң сонун шериктер. Ниса сүрөсү 69-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооруп кала электе төмөнкү сөздү айткан эле: Эч бир пайгамбар бейиштеги ордун көрмөйүнчө көз жумбайт. Андан кийин ага бул дүйнөнү же акыретти тандоо укугу берилет. Айша энебиз айтат: Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга өлүм келген кезде анын башы менин санымда эле. Бир канча убакытка эсин жоготуп кайра өзүнө келип, көздөрү шыпты тиктеп, улуу досума деп кайтыш болду. Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз жумганга чейин күнөөкөр адамдар гана кыйналып жан берет деп ойлочу. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кайтыш болгонун көргөндөн кийин ал оюнан кайткан. Анткени баардык күнөөлөрү кечирилген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыйналып жан бергенин көрүп, жан бергендеги кыйынчылык күнөөнүн көптүгүнөн эмес, балким момундардын күнөөлөрү кечирилип, даражалары бийик болуусу үчүн экендигин түшүнөт. Айша энебиз айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына суу куюлган идиш бар эле. Сууга 2 колун салып, жүзүнө сүртүп, ла илаха иллаллах, чындыгында жан берүү кыйын деп айткандан кийин колун көтөрүп, о жаратканым, Рафики Аллага жеткире көр деген сүйлөмдү айтып, руху түбөлүктүү ааламга көтөрүлдү да анан ылдый түштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дене түзүлүшү, сырткы көрүнүшү өтө кооз болгон. Көз жумардан мурда да такыр өзгөргөн эмес.
2 jumaga jakyn ооруp kalganyna garabastan sırtkı görünüşü, suluulugu oşol boydan kalgan. Oğru anın suluuluguna je uluuluguna täsirin tigize algan emes. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzünde qarılıqtın je alsızlıqtın belgisi bilingen emes. Annas bin Malik aytat. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem göz jumganda anın sakalında jana başında 20 ele akçaçı bar ele. Ayşe enemiz buga çeyin ölgön adamdy görgön emes bolçu. Oşonduktan anda tajribası jok koysa bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem can berip jatkan gezde başı ıldıy bolup çekesinden çıkkan muzdak ter Ayşe enebizin akiregine jana gökürügüne tamçılayt. Andan keyin töşökkö jatıp kalat. Ayşe enebiz aytat. Men buga çeyin taakır ölük görgön emesmin. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ölümünden başka ölümdü bilbeyim. Umar menen Mughira bin Şayba gelip Ayşe enebizden üyge girүүgө ruhsat surayt. Ayşe enebiz hijabын giyip denesini japkandan keyin girgenge ruhsat beret. Hazreti Umar, "O Ayşe, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga emne oldu?" deyt. Ayşe enebis biraz murda esin jogotup koydu dep жооп beret. Hazreti Umar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzünü açıp, "O bul kanday çoň gaýgy, çındygynda bul çoň gaýgy" dep yüzünü jaap koýat. Mughira bir da söz aytpayt. Bosogogo jetken gezde, "O Umar, Allah'ın elçisi qaytyş boldu" deyt. Hazreti Umar, "Jalgan aytasyň. Allah'ın elçisi munafıktarga, eki yüzdүүлөрgө karşı soguşuga buyruk bermeyinçe göz jumbayt. Sen jön ele fitna kılgın gelip jatat" deyt. Abu Bakr Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga jakyn adam bolgan. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyruğu menen namazda anın ordun baskan. Adamlar anı namazda da andan başka iştirdi da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den orun basarı gatar eseptegen. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem göz jumgan gezde al Madinadan bir çakırım alыс jaygашkan Sunh degen jerdegi üýünde bolçu. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem çınıgı düýnüge göçkön gezde adamlar şaşılıp Abu Bakr Sıddık'ты çakırıp gelgeni barşat. Suuk kavardığı gary menen atın minip eşkim menen süýleşbey şaşıp jetip gelet. Geleri menen Ayşe enebizden bölmesine girip Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den betindegi jabuny açıp yüzüne garap mınday deyt. "Inna lillahi ve inna illayhi raciun." Kırgızça manisi, barыбыз Allah'nykybız, barыбыз anın aldyna barabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhu çыныgı düýnüge göterilgönden keyin baş tarabyna ötüp çekesinden 3 jolu öwüp Allah'ın elçisi göz jumdu dep jarya kılgan. Abu Bakr Peygamberimizga öňülüp Allah'a ant bolsun. Saga iki ölüm bir bolboyt. Alemi saga жазылган bir ölüm geldi. Çındygynda göz jumduň deyt. İmam Buhari köpdügen hadislerde Abu Bakr Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5 enesinden öpköndigini aytat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de meçitine goýu kıyın bolgan. Sebebi adamlar al jerge jynalyşyp, anın den solgun surap tymsyzdanyp duruşgan. Alar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ötü katı jakşı görüşköndükden meçitten alys kete alışkan emes. Umar Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den köz jumganına işengisi gelbey mıntep kıykırıp jatdı. Allah'ın elçisi Allah Taala munafıktardy jok kılganga çeyin ölböýt. Hazreti Abu Bakr Ayşe enebizden bölmesinden çıkıp meçitke barat. Adamlar anı görör menen Umarga garabay Abu Bakr emne deyt eken dep aga kulak töşöýt. Oşol gezde Umar adamlarga süýlep jatkan ele. Ibn Abbas bul görünüşde mındaýça süretdeýt. Abu Bakr çıkkan gezde Umar adamlarga süýlep jatkan ele. Abu Bakr, "O Umar otur" dedi. Umar oturudan baş tartdy. Adamlar bolsa Abu Bakrga garap kulak salıp kalıştı. Abu Bakr mınday dedi. "Kim Muhammed'e sıyıngan bolsa bilip koysun. Muhammed öldü. Kimde-kim Allah'a sıyınıp kulduk kılıp kelgen bolsa bilsin. Allah terүү, Allah ölböýt." Anan tömönkü ayatda okudu. Muhammed bolgonu bir paygambar gana. Andan murun da paygambarlar ötkön. Anan eger al Muhammed köz jumsa, je öldürülse artyň arga kapırlıkka qaytyp ketesiňerbi? Kimde-kim artyna qaytyp ketse, Allah'a bir da ziyan keltire albayt. Teskirsinçe jalgyz özüne gana ziyan jetkizet. Allah bolsa öz joldorunan qaytpay, şükür kıluvçu pendelerin amalyna jaraşa sıylayt. Alu İmran suresi 144. ayat.
Ibn Abbas rezallohu anhu aytat: Allah'a ant, sahabalar bul ayatты murda köp jolu okup, köp jolu ukandygyna garabay, uşul uçurdagy okuyanın güçlü tasirinden unutup kalışkan sıyaqty ele. Al ayatты okugandan keyin adamdardın da ayatты qaytalap okup jatkanyn ukdum. Said bin Musayib aytat: Umar aytdy: Allah'a ant bolsun, Abu Bakırdın bul ayatты okuganyn ukkanymda eki butum basbay jerge jygyldım. Oşonda Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den çыныgı düýnüge göçköndigin anyk bildim. Abu Bakırdın düşünügi genen jana ayabay danışman ekendigi hiç kimge jaşyryn emes. Al abaldy düşüne algan akyldy adam bolgon. Al Kur'andagy ayatty sahabalarga estetken. Sahabalar bul ayatty murda köp jolu okugandygyna garabay, Abu Bakır okugan gezde birinci jolu ukkanday eles kaltırgan. Andan keyin adamlar meçitten Madinanyň göçelerine çygyşyp, al ayatty jaňy düşkün syýakty qaytalap okuşgan. Alinin bul çoň jogotudan keyin ordunan tura albay oturup kalgandygy, jana Osmandyn tili sözgö gelbey, ary beri basyp kalgany aytylat. Hazreti Fatima Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'den bul düýnede tiriw kalgan jalgyz, süýükli gyzy bolçu. Anın başına da çoň gaýgy düşkön ele. Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem üýdegilerden eň birinçi bolup menin artymdan gete turgan sensiň dep anın ajalynyň jakyn kalganyny aytgan. Fatima enebizden Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'den göz jumaryn bilgen gezdegi aytgan sözlerin Anas bin Malik mındaýça jetkiret: Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem katy orup kalgan gezde oronyp aldy. Oşonda Fatima enebiz: "O ataki kıyınaldınız go" dedi. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem gyzyna mıntyp jogap berdi: "Bugünden keyin ataňa hiç kanday kıyınçylyk bolboýdy." Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem göz jumgandan keyin Fatima enebiz mıntyp kaýgyryp jatdy. "O Rabbisinin buyruklarını atkargan atake, orduňuz Firdavs beýişi bolsun." Paýgambarymyzdy jerke bergenden keyin Fatima enebiz: "O Annas, Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga toprak salganga kantyp batyndyňar" dep özüni toktat albay burkuraýdy. Alemi Anas bin Malik Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'ga 10 jyl hyzmat kılgan, daima janynda jürgen eň jakyn sahabalaryndan bolgon. Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem göz jumgandan keyin kançalyk kaýgyga çökköndigin tömönki sözleri menen bayandaýdy. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga gelgen günü bardyk nerseler nurdanyp, şar jarkyrap durgan. Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'de jerge berip jatkan gezibizde bary karaňgy boldy. Jüregimizdägi sezimlerge garşy çykyp, kolubuzdagy toprakty kakkan jokbuz. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaza bolgondygy tuuraly kabar bardyk adamlarga jetken ele. Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'ga emçek ene bolup esepdelgen Ummu Ayman Madinaga hijra kılgan bolçu. Ana Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem ziyarat kılıp kabar alıp turar ele. Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem qaytyş bolgondan keyin Abu Bakır anı ziyarat kılıp gelgenge aşygyp Umarga mınday deydi: "Jür biz menen Ummu Aymandy ziyarat kılıp geleli." Oşentip ekösü Ummu Aymandyň aldyna barganda al ыйлап jüret. Andan emne üçin ыйлап jatasys? Allah Taalanyň paýgambaryna daýardap goýgan nerseleriniň bardyk nerselerden jakşy ekendigin bilbeýsizbi dep suraşganda, al Allah'a ant, men Allah'nın astyndagy paýgambaryna daýardagan nerselerin bilbey galgandygym üçin ыйlagan jokmun. Asmandan vahiy düşbey toktop kalgandygy üçin ыйлап jatam dep ekösünde tolkundantyp ыйlatat. Ummu Aymandan aytgan pikiri jerbetindeki bardyk adamlardan vahiyge tuura bagytga muhtaç ekendiklerini sezүүgö, jana asman menen жердин ortasyndagy, jana jaratуучу menen adamlaryň ortasyndagy ortamçuny jogotkonduklaryn düşünүүgö ügütdeýdi. Antkeni Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem adamlarga mugalim, tarbiýaçy, tuura bagyt görsetүүçü, merimdүү, jana şapaat kılүүçü bolup jönötilgen. Anın ölümü menen birge oşol ıyık baylanyş jana ortamçylyk toktogon. Bardyk adamlar Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den ölümünden keyin çoň jogotuga uçuraşkan jana bir-birine göňül aýtyşgan. Bilal Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem göz jumgandan keyin azan aýtyp jatyp, "Aşhadu anna Muhammadar Rasulullah", köýlük berem Muhammad Allah'nın elçisi degen jerge gelgende meçittin içi ıyga tolat.
Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kabırga koyulgandan keyin Bilal azan aytpay koygan. Antkeni Muhammad degen sözdü aytu aga ötü oor bolgan. Sahil bin Sa'd aytat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men göz jumgandan keyin adamlar menin qaytış bolgondugum üçün bir-birine göngül aytışat dep aytçu. Аны уккан adamlar emne üçün munday dep ança düşüne alışçı emes. Mına eme Allah'ın elçisi çınıgı düýnüge göçkönden keyin bir-biribizge jolukkanda anın köz jumgandygyna bir-biribizge göngül aytyp jatdyk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü düýneden ötkönde sahabalaryna oor bolorun aldyny ala göre bilip, eger silerden bir öňürge kıyınçylyk jetse, anda menden ayrılgandagy kıyınçylykdy estesin. Çındygynda al eň çoň kıyınçylyklardan dep aytgan. Şeyh Muhammad Gazali Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kaza bolgondygy turaly gabardan Madina şaharyna jaýylgandygyn mındaýça süretdeýdi. Bul kaygılı kavar, kaygıga tolgan üýden jaýylyp başlady. Anda kulaktarga jaňyryp turgan ündör, jan düýnüni ezgen kıyınçylyk bar ile. Al kaygının sebebinen gözдөр jana başlar aylanyp, akılдар kete jazdagan. Musulmanlar Madinany karangylyk kaptaganday sezim menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ajyragandykları üçün azap çekişip, emne kılaryn bilbey taň galyp oturup kalyşgan. Peygamberden ölümüne bardyk musulmanlar katu kaygırışkan. Özgöçö Madinalyklar kaygıga çöküşkön. Birok oşoga garabastan tömönki ayatty unutda kaltırışkan emes. Antkeni saga ahiret jaşosu düýne jaşosundan jakşyrak. Egen saga sen ırazı bolguday jakşylykdardy beret. Zuha suresi 4-5 ayatlar. Musulmanlar Allah Ta'alaga jolugunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga berilgen jakşylyk nimat ekendigin jana Firdaus beýişi menen Kafsar suusun uwada kılıngandygyny bilişken. Oşundoy bolsa da alarga jana bardyk ümmetke çoň bale, kaygı kapa jana kıyınçylyk düşkön. Hazreti Ayşe ene öz aytat. Peygamberimiz göz jumgandan keyin Araplar dinden çıkıp kete başlaşdy. Jööttür menen hristiýanlar baş götüre başlaşdy jana munafykdyk, ekijüzdülük payda boldu. Allah Taala musulmandardy Abu Bakırdyň kol astyna biriktirgenge çeyin, alar Peygamberimizden ayrılgandygy üçün kışında tün içinde jamgyrda kalgan goý syýakty bolup kalyşdy. Allah'ın elçisi muras kaltırgan emes. Anın dinar je dirham kaltırbagandygy turaly aytylgan hadisler köp. Amr bin Haris aytat. Allah'ın elçisi dinar, dirham, kul je kün kaltırgan emes. Bolgonu özü minip jürgen urgaçy kaçyryn jana kural jaraktaryn kaltırgan. Alemi jerin joldan ötken jolowçularga sadaka kılgan. Ayşe ene öz aytat. Peygamberimiz temirden bolgon soğutun bir jöötkö güröge berip tamak satyp algan ele. Oşol soğutu oşol boydan tiginde kaldı. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem tirүү gezinde mıntıp aytçyle. Menin düýnöge, düýnönün maga hiç kanday baylanışı jok. Meni menen düýnönün misalı ısykda baratyp gündüzü biraz uwaqyt daraktın astında gölököde es alıp kayra jolun ulap ketken jolowçu syýakdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baylyk jynap, any muras kılıp kaltırganga kızыкkan emes. Teskersinçe andan alys boluga çakırgan. Abdullah aytıp kaltırgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarынан "Gimiňer özüňerden baylygyňarga garaganda muraska kaltırgan baylygyňardy jakşy görösüňer" dep surady. Sahabalar "O Allah'ın elçisi, barybız özübüzdün baylygybızdy jakşy görebiz" dep jogap berişdi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Çındygynda silerden malyňar sarptap jok kılganyňar, alemi kaltırgan baylygyňar muraskorlaryňardyky. Alemi kaltırgan baylygyňar muraskorlaryňardyky" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan. Biz muras kaltırbaýbys. Bizi kaltırgan nerseler sadaka bolup kalat. Alemi Muhammad'ın üýbülösü bul baylyktan kajetine jaraşa gana işletet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana anın üýbülösünün sadaka albastygy jana sadakaga berilgen nerselerde jebestigi barybızga malum.